bihamdihi Fatimah Siti anu maulana Masagu wafud ya Rasulullah Kaduna buga wafud anu dak Masagu wafud ya Rasulullah Kaduna buga wafud anu dak Ya wafud Nabi mengguncang arash wafud Fatimah mengguncang dunia tinggal ngon anu Hasan ngon Husain sedhana lain agam bandua Ya wafud Nabi mengguncang arash wafud Fatimah mengguncang dunia tinggal ngon anu Hasan ngon Husain sedhana lain agam bandua Subhanallah wa bihamdihi Fatimah Siti anu maulana Masagu wafud ya Rasulullah Kaduna pega wafud anu dak Masagu wafud ya Rasulullah Kaduna pega wafud anu dak Tinggal ngon anu sajan ngon lakoha Mesin rayang na saudara Na nambah anu Anibah Khadijah Kasim Abdullah Agam bandua Tinggal ngon anu sajan ngon lakoha Mesin rayang na saudara Na nambah anu Anibah Khadijah Kasim Abdullah Agam bandua Subhanallah wa bihamdihi Fatimah Siti anu maulana Masagu wafud ya Rasulullah Kaduna pega wafud anu dak Masagu wafud ya Rasulullah Kaduna pega wafud anu dak Usman mekawin dengan Ruqayyah Hafiz di Mekah tanah mulia hana tertuma wafud Ruqayyah Nabi penikah kali kedua Usman mekawin dengan Ruqayyah Hafiz di Mekah tanah mulia hana tertuma wafud Ruqayyah Nabi penikah kali kedua Subhanallah wa bihamdihi Abu belang belah de kageja gisa Dumna trem abu sajan getanyo Niba uronyo abu gebungka Lepat ada sedih hati kamonyo sang lage lumpo lam tiba-tiba lepat ada sedih hati kamonyo sang lage lumpo lam tiba-tiba Allahu Allah Allahu Rabbi wahai ummi Aceh berduka Abu getanyo yang tak